kandi yamakungu yarahari ntacyo yakoze ubu rero igisigaye nuko umwe wese atwereka demonstration de force uzifise kuzisumbya uwundi yirukana undi aba ariwe dukomera amashi nta bindi ivyo vy'ukwirirwa baratanga amatangazo yego ariko nakubagije kare ngo mbega ayo matangazo aba classe muri programme yihe ya nation kandi wibuke yuko na Nyamuhuza yahamagawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bisanzwe bikorana mu madiri nivyo rero AFC na aucun intérêt de respecter le cessez-le-feu unilatéral cette fois-ci s'il ne s'agit pas question de respecter le cessez-le-feu bilatéral ça ne sert à rien unilatéral nikenewe nibagwane rero niho natamwe ndakubwira ngo nibagwane umwana yonke nyina ese ikibazo ni kimwe wawe uri FRDC uri kurwana ugahungira Bujumbura ahubwo gatayo n'abasirikare bo Burundi ugahungira iwabo singo guhungira ubwahe mu kigunda tureke nico usize abasirikare b'abarundi wanyu uhungiye iwabo kandi bari ku rugamba hariye horo ivyo ibintu diametralement opposé Rabi nkibaza niba na Uvira ngo haramukiye urufaya rw'amasasu ndetse aho rwahitanye n'umuturage umwe na ayo masasu nkibaza niba bitangiye no kuba byagera mu baturage ko bishobora kuba bigiye kuba bibi hehe mu muji muri Uvira hajya ntibasiba Wazalendo na FARDC ntibabonana bararasana izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu tuje kuganira kuri updates zigiye zitandukanye kuri uyu munsi ndetse mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News nkuko bisanzwe ndetse mukomeze mudushyigikire nkuko musanzwe mubikora ababikoze turabashime ndetse n'abatarabikora mukandeho n'ubuntu ndikwe na Rabini n'ubundi nk'ibisanzwe Rabi. Yes. Namahoro. Hamwahoze. Hamwahoze. Naye kanyombya niwe hora bivuga namahoro amwahoze. Ariko namufana koko. Je nta muntu ntafana ukora igikorwa cyose kimuteza imbere nta muntu ntabandi nyuma yiwe. Banavyumva abantu bitwa ko baba bari muri showbiz baba bari muri analysis ya politiki nta muntu numwe akora igikorwa gishimishije cyo kwiteza imbere no guteza imbere umuryango yabo umuryango nyarwanda yabo umuryango wa Afrika cewe tuba turi kumwe nabo rwose ni ibintu byiza cyane umuntu nanga nuba ariko arateza inyuma niko no bivuga tout simple nokuri nabonye rero itangazo mama 23 yasohoye ati kuvogera amasezerano yo guhagarika imirwano urumva ati kubamenyesha bose bo mu muryango mpuzamahanga n'uw'imbere mu gihugu ihuriro Alliance Fleuve Congo FM23 riramenyesha bari mu muryango mpuzamahanga ndetse n'uw'imbere mu gihugu ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ibikorwa by'igisirikare bigamije intambara yuzuye nubwo bwarangije gushyira umukono ku isezerano ry'ibikubiyeho ryasinyiwe idoha ku itariki ya 19 Nyakanga 2025 ati kubonwa kw'ingabo nyinshi zinyeganyeza hamwe no koherezwa kw'ibikoresho bya gisirikare byabaye muri Nzimibira Mwenga Bunyakiri Kibuwa Pinga na Uvira. Ibi bikorwa bikaba ari uguhonyura amasezerano yo guhagarika imirwano ku bushake bigaragaza ko hari gahunda yo kongera ubukana bw'intambara mu buryo bukurikira: Kindusha Bunda, Kinshasa Bujumbura, Kisangani Warikare, Karemi Uvira. Ati ahanga Karemi Uvira bahise bashyiraho ngo aho amata abiri yarayatwaye abarwanye
1,125 sibyo yego bavuye mu ngabo za leta ya Kinshasa nabo bafatanyije yageze ku nkombe ku cyumweru tariki ya 10 Kanama 2025. Ubutegetsi bwa Kinshasa bushyira mu buryo ubushyamirane kandi bugasenya inzira y'amahoro irimo kugeragezwa. Ibi bikorwa bivanze no kugaba ibitero ku bice by'abaturage benshi bikaba bitera impfu z'abasivili no kwimurwa kw'abaturage benshi bigatuma ibi kibazo cy'ubutabazi n'inzara gikara kurusha ikindi gihe cyose. Ati umuryango wacu urakomeza kuba maso kandi wongera kwemeza ko wiyemeje kurinda abaturage b'abasivili no gukorera ku isozwa ry'amahoro y'iki kibazo kiriho ubu. Iri ni itangazo rya 23 aho ubona ko hari uduce tumwe na tumwe twavugaga ko 23 kugenda yerekezayo, ariko ukabona yuko bari kuvuga ko muri utu duce kwa Kinduri za Shabunda na za Bujumbura hari gukomeza hajyanwayo ibikoresho byinshi ndetse no muri mujyi wa Uvira babitwara ari leta Kinshasa ibijyanayo. Nkibaza uku gutabaza amahanga kwa 23 biraza kuza kumara iki uko bibona mu mboni yawe? Nibagwane bakuru rwamo. Urazi gituma ndakubwiye ngo nibagwane bakuru rwamo. Yego. Wibaza ko AFC yo itari kwira deploying. Nta ma video wabonye bariko bara deploying muri Rubirizi uvuye za Gatoko tumanuka. Rubirizi iri akaranise nk'ikilometre ya Uvira. Amakamyo n'amakamyo ariko arajayo. Niba gusa burya biragoye baca umugani mu Kirundi ngo akarimi kavuga inangore karagororoka. Biragoye kuvuga ngo twese turiko tura deploying sino bose bariko bara deploying. Yego. None bose bariko bara deploying garikwe ikari ingwano cyo gituma ndakubwiye ngo nibagwane bakuru rwamo. Ayo makungu bataka bavuga ngo muraraba ngo banse gukubahiriza gahenge ntibigeze bakubahiriza nta na rimwe, kandi ya makungu yari ahari ntacyo yakoze. Ubu rero igisigaye nuko umwe wese atwereka demonstration de force uzifise kuzisumbya uwundi yirukana undi aba ariwe dukomera amashi nta bindi ivyo by'ukwirirwa baratanga amatangazo yego, ariko nakubajeje kare ngo mbega ayo matangazo aba classe muri programme yihe ya nation zino ku buryo uvuga uti itariki zinaka twaranditse itangazo tumenyesha abakongomane n'amakungu yuko Kinshasa igomba kudutera. None mugende murabe muri archive zanyu twararibahaye murabe ko tutabatoye ko abagabo nta na hamwe vyanditswe. Pour dire que rero ubu AFC ntiyari gikwiye kwirwira nandika n'amatangazo, kuko kubona umuhuza yavuze ngo basubire inyuma 5 km abose do decote ntibabikore. Cyukira kwiye yuko umuhuza wenye n'ubwiwe yakonfirimye intambara. Yego. Hari byoroshe yuko uvuga uti ariko uko mwari mwatubuye ko dusubira inyuma 5 km ninde yaje kubishira mu ngiro ngo asubize inyuma Kinshasa 5 km asubize natwe bwe 5 km. Nimba mutabishizeho nuko uwo muhuza nawe nakubwiye ko afise agasorobo natababuza uburyo bwo kubikora abuze ishaka ryo kubikora no gushaka. Kandi wibuke yuko na nyamuhuza yahamagawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bisanzwe bikorana mu madiri. Nivyo rero AFC na aucun intérêt de respecter le cessez-le-feu unilatéral cette fois-ci. S'il ne s'agit pas question de respecter le cessez-le-feu bilatéral, ça ne sert à rien. Unilatéral ni kenewe. Nibagwane rero niho natamwe ndakubwira ngo nibagwane umwana yonke nyina. Abavuga ko Uvira itazofifashwe ari kwidigadiga abarundi bajya bakaravye nkaho mengo Uvira ifatanye na Bujumbura n'igice kimwe cyo mu Burundi tuzorabe ko bajya bakaravye canke barya badakaravye wageze tuzobikarafiyeko. Uvira ifashwe nzovuga ni ariko mwibuke ba bantu bavuga ko bajya bakaravye ubu ntibagikaraba, ariko boga kwiye gukaraba bakabanza bakareza ibibazo by'iwacu atamatara hari atamaza hari atamadovize hari atagitoro kihari hakujya bakaravye bacunze Uvira. Kariye bakaravye bacunze ubutunzi bwabo buriko burononekara bakareka kujya bakaravye bacunze Uvira. Kareka ivyo ni ibintu byo kwiteza urubwa n'umuntu avuga ko ukabona itangazo rya 23 atari nk'uburyo reka mvuge ngo hari ukuntu
yajyaga bigenza nuko itagisohora amatangazo menshi cyane igasohora itangazo hashira iminsi nk'ibiri ukumva imirwano noneho nibwo yakaze wa mugani wawe Rabi. ahubwo burya burere wabonye ubu notekereke pale Yego. nibwo bwiye kubamwe intambaro ni Uvira ni Shabunda ni Kisangani ni inde kandi harimo Karemi Karemi yo uri kuraraba erega Karemi ni gisagara ca mbere cyo muri province ya Tanganyika gifatanye na Sud Kivu sinze ko warubizi Karemi ni gisagara cyo muri province ya Tanganyika Tanganyika antake province apana Tanganyika ikiyaga rero barazi yuko Uvira ifashwe hazoba haramukiwe Karemi Shabundi ifashwe hazoba haramukiwe Kindu Nduzeye wari karifashwe hazoba haramukiwe Kisangani nivyo ariko baravuga la prochaine fois ibiterugiye kuvyumva muri izo ntara muri ivyo bice bavuze ni nkaho bavuze bati tugiye kugwanira na mwabanyagihugu mugabe tugiye kugwanira muri na hanyuma se nkibaza ko aho nanabanye ko ngo hari abasirikare bamwe ngo muri za FARDC bashobora kuba ngo bari bahunze urugamba ariko bikanangira bafashwe bati murahunga urugamba mujya hehe kandi ariko kazi mwahisemo bari bahungiye ntabibanye gutyo gusa aranye mu makuru ibujumbura ese Bujumbura se birashoboka yuko babagarura none iryo rigira kabiri rya mbere ntiwibuka ko hari abapolisi n'abasirikare na za wazarendo bajabutse bazi ngo Uvira irafashwe bakaja kwicara bakaja kubegeraniriza ku kibuga Imuyinga imuramvya Prito mu nyuma bakabapakira baje ari 1,200 bapakira wisa ni naco catumye twibaza tuti none y'amajana 600 yasigaye yagiye izo zari za FDR tugize imizi twumva mu kibira n'ubu rero niko niyo byabaraye bagiye ntabonye gusa bavuga ko abasirikare ba FARDC warahunze urugamba bafashwe ahubwo sinari namenye ko bari bahungiye mu Bujumbura cy'abaturanyi ega nta handi hasigaye ho none se ikibazo ni kimwe waba uri FARDC uri kurwana ugahungira Bujumbura ahubwo ugatayo n'abasirikare bo Burundi ugahungira iwabo si nko guhungira ubwahi mu kigunda tureke n'icyo usize abasirikare b'abarundi wanyu uhungiye iwabo kandi bari ku rugamba hariye urumva ivyo bintu diametralement opposé bari kugwanira iwanyu aho uko bobafashije uhungiye iwabo ubataye ku rugamba hari ibintu urumva ivyo nivyo vyerekana fragilité y'igisirikare cya FARDC nanone Rabi bikaba bitandukanye umurundi ashobora ko yafatwa agahita agira iki apfa mu gihe abo ngabo babafata bakabashyikiriza sentare n'abarundi ntibapfa barabafunga kuko yaba bapfa baba baravuyeyo none bariyo bakora iki ni kwase ni kwa banyina bariko baproteja bene wabo bariko baproteja abashiki wabo bariko bakora iki kwaro kuja kwitangira president de la republique ngo ahembwe nawe wawe atubike habure n'amafaranga y'ishuri ahubwo abasirikare b'u Burundi hariho statistique zerekana ko abantu ndwi kuri 10 mu Burundi bagize depression bafise trauma ahubwo woja gupima mu gisirikare cy'u Burundi twosanga ari hafi 10 ku 10 ushobora kumbwira ingene President de la Republique ahembwa yo wewe wohembwe akakubwira ngo genda ikongo ugwanire kugataka katari naki wawe ugatena bakica mugenza wawe ubona inzara ikagufata ubu nk'ubu ndaguha karorero abasirikare bavuye Somalia iyo nkuru mpejeje kuyironka mu mwanya abasirikare bavuye Somalia bashitse Bujumbura badahembwe ayo bagiye guca Somalia impembo babahembye babaranguruje ikongo ntibarabona nirikoroka bari kumurira ikongo ngize impembo rero z'umusirikare w'umurundi ataranaruhuka ngafate tureke kuruhuka iyo bamuhutwiwe basi ivyo kuruhuka vyo data umusirikare no kuruhuka sinikirenga mugabo bazi bakamuha muri Kongo direct wowe uva muri Somalia ugatugwa n'indege Jomavu nayire ngaho ikakuriza ukagenda ayo waciye muri Somalia nimba upfuye ubwo sevire sira notre compte X ntazi yabasha no kuba bayatanga nico baba bashaka system famille y'uwo muntu papa ngira ngo ngira haraho uba wiyumvira ngo ukuvyiyumvira ngo niko leta yo wacimeze suko upfuye ubugiye mu migwi gwana nta no uza kukurekara uje kukurekara mabaca bamubwira ati uraje kurekara amafaranga kandi umugabo wawe cyangwa umuhungu wawe yaragiye mu migwi gwana nawe two gufunga ugaca hacimbwa ukiruka la
none se Rabi nkibaza niba na Uvira ngo haramukiye urufaya rw'amasasu ndetse aho rwahitanye n'umuturage umwe na ayo masasu nkibaza niba bitangiye no kuba byagera mu baturage ko bishobora kuba bigiye kuba bibi hehe mu muji muri Uvira hajya ntibasiba Wazalendo na FARDC ntibabonana bararasana kila munsi uriyo bapfuye indya uriyo bapfuye ko Wazalendo ivuga iti tugende kuri tere namwe mugasigara mu banyagihugu bacu ivyo ni discordance ituma bamarika bararasana sijya mbere sijya kabiri sijya gatatu ni NMF ikindi kuye kumenya nuko burya AFC intelligence yabo haje ibiziri muri Uvira kuva kera ivyo abo bose baba ariko barigira baba ariko barabiraba bavuga tera aba bantu ibintu barimo nuko bimeze iyi ngo Uvira mu muji oya Uvira mu muji ntibasiba pe ntibasiba hanyuma se nkibaza kugeza kuri iyi saha niba wamugana ati nti Uvira ntibasiba ariko twabya tubyumva ubundi hagati y'impande zombi ku ruhande rwa Wazalendo FARDC rimwe na rimwe bagakocorana n'abarundi ariko urumva niba byageze mu baturage nibishobora ko byanatera n'abaturage bamwe ubwoba bwo kuba batangira kuvuga bati ese niba hari n'abagenzi bacu batangiye gupfa reka tube twikuremo akacu karengeye none reka nubundi bujya muri Uvira ndaguhakarara urazi nk'ubu muri Bujumbura kugira uronka inzu kota inzu yo gukodesha ni kibazo gikomeye yo gukodesha muri ibi bihe kubera bose abakongomani babomoke i Bujumbura kandi urazi bo bazana anterme $. Wa munyagihugu wawe nawe urumva afise yo mu gisoya soye kugira uronka aho ukota inzu ni kibazo iyumvira inzu ya 2 chambre na salon igeze ku bihumbi bitari musi y'amajana 4 ku kwezi bakaca bakobirija ngo n'imiburiburu rihe 4 mois ya avance 4 mois wayaharuye ngo wumve 4 fois 4 1,600,000 umwarimu wa primaire ariko arahembwa ibihumbi 300 wo n'umwe aheza wo hejuru ukajoza ku mwaka avance y'inzu y'imiliyoni na600 aho mba hasohoka amahoro mu gihe umukongomani wewe azanye $200 akazivunjura zivuyemwo umiliyoni na500 byumvikana yuko wewe ari capable yo kuriha yanzu nivyo bibazo rero kuvuga ngo Uvira abasigayemwo burya harimwe abantu bamenye kurinda intambara akavuga ati Jesse nzopfaha naho bazoba ariko barasa mu muji nzokugara umuryango barasane n'ivyaheza sohoke kandi uwo muntu ntaba ari mubi cyane kubera abayevitiki kuza kugoregwa mu makambi y'impunzi kuza kugoregwa mu mahanga mu gihe utomba yukabishobora d'accord abasigaye muri Uvira rero nuko bameze abandi benshi birigwayo ku mugoroba bagataha hakujya kubwoba bw'iki kuko bashobora kuraswa reka dukomeze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.